Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Znate već kako stvari idu, vesti iz sveta, no ovaj put ćemo se fokusirati u ovom kratkom videu na ukrajinski front. Međutim, znate da moram da pomenem jednu stvar, a to je da je malo vesti, možda će stići sa zakašnjenjem, dan, dva sa zakašnjenjem, ali pošto je nažalost to neispraćena tema u modernim medijima, jer postoji jedna država koja je sveta krava, ali tako kao kod Indijaca, dakle koja ne može da se pominje. Čak ako se sećate onih napada na Iran, koji su se izvodili dronovima u Isfahanu i nekim drugim mestima, govorilo se napad Amerike i još jedne države, ali ne kažu koja država. Mislim da vam to odgovori dosta o realnoj situaciji. Dakle, Mordor je napao područje aerodroma Alep, dakle u gradu Alepu, što je saopštilo Sirijsko ministarstvo odbrane, i u 3:55 izvedeno je nekoliko, ne jedan, već nekoliko raketnih udara sa pravca Sredozemnog mora, dakle to je zapadno od Latakije, napadajući jednostavno područje samog Alepa, i precizira se da je usred samog napada severne prestonice Sirije, da kažemo tako, da je pretrpljena velika šteta, ozbiljna šteta. Naravno da međunarodna zajednica će ćutati na ovo, naravno da će nažalost naši mediji ćutati na ovo, kao i svi ostali. Blinken, kao što je već rekao, reći će da nema potrebe pritiskati tu državu, da oni nastave po svome, a isto to su rekli Lavrov, Putin i ostala ekipa iz Rusije. Dakle, to što se dozvoljava njima, dozvoljava se samo njima u svetu i svi se pravimo da to ne postoji, jel tako? Zanimljivo. Nemačka je počela da šalje 40 borbenih vozila pešadije Marder takođe u Kijev, uprkos protestima koji postoje i tamo, dakle u vidu nepomaganja u ratu, kao što su i ovi anti-war protesti u Vašingtonu. Treba napomenuti, dakle, da je Kristina Lambert, dakle, koja je u to vreme bila, dakle, sad je već bivša ministar odbrane, demantovala glasine o isporuci Mardera, nakon čega je nedelju dana kasnije napustila funkciju. Tako da, čak i oni koji su svakako političke marionete, imaju neki svoj prag tolerancije, ali oni se onda ukinu. Pa dođe neko novi koji je spreman da povuče određeni potez i tako se to i radi. Tako je bio potez sa Slobodanom Miloševićem, tako je bio potez sa opet nekim ko se malo pobunio, a isto tako je doveden kao i Zloba Milošević, šta god ko govorio. Dakle, mislim na Zorana Đinđića, koji isto tako ukinut, pa onda pojedinci iz DS-a koji nisu hteli da pristanu nešto, pa mi danas znamo da Vučić kada je otišao tamo, kada je došao na vlast, on je samo rekao, recite šta želite, i vidimo da se to danas ispunjava. I Marderi bi trebalo da stignu kroz dan ili dva u sam Kijev. Drugo zapadno oružje je takođe na frontu, a Prigožin je čestitao jedinici Ahmat i drugom armijskom korpusu na ozbiljnom napretku na frontu. Dakle, u ozbiljan napredak nemojte se zaluđivati da je to 1% Ukrajine ili 0,5, nije sigurno. Možda je 0,01, pošto je danas za Rusiju to veliki napredak. Prigožin je rekao da su kombinovane snage samog Ahmata i ove drugog korpusa, odnosno drugog armijskog korpusa na bazi Narodne milicije LNR-a, odnosno Luganske narodne republike, napravile veliki napredak na jednom od važnih odseka fronta, ali nije objasnio gde, nije precizirao tačno mesto gde se odvijalo napredovanje, no mnogi pretpostavljaju, opet po neproverenim informacijama kažem, da je to zapravo na ovom, kod Belgorovke, dakle u blizini puta autoputa Bahmut-Lisičansk, i da bi oni pomogli njima u pravcu Bahmuta da ne dođe do tog takozvanog deblokiranja grada od strane ukrajinskih trupa. Što se samo Bahmuta tiče, nekakvi blagi
ali gotovo nikakvi, koji mora se priznati su sporili u odnosu na one prethodne. Napreci su ostvareni danas i juče u samom Bahmutu, što navodi jedna i druga strana. Kad kažem napreci, mislim na teritorijalno zauzeće. Da li je likvidiran određeni broj jedinica s jedne ili neke druge strane, sigurno da jeste, ali u teritorijalnom smislu nije bilo nekakvih zauzeća. Ali iz Avdijevke se javlja da ruske trupe pokušavaju da uđu sa jugozapada u sam grad i da tu ostvaruju određene vrste uspeha. Dakle, u tom 9. kvartu su uspjeli da eliminišu ozbiljan broj ukrajinskih jedinica, kao i u Izjumu, koji je deo Harkovske oblasti, gde se u zgradi srednje škole, broj 6, ako vas baš zanima, nalazi opremljena stanica za smeštaj osoblja oružanih snaga Ukrajine, gde je oko 200 ljudi koji su sada tu došli. Tako da korišćenje škola, bolnica, svih drugih objekata, vrtića ili čega već, je sasvim normalna za ovu vrstu rata i u ovom ratu smo vidjeli to kao praksu i očigledno će se to nastaviti. Također govori se da sa zapada Ukrajine u pravcu Kupjanska je došlo nekoliko oklopnih vozila i nekoliko kamiona vojske. Radi se o par stotina jedinica, ne govorimo o hiljadama. Dakle, to je nešto što bi zamijenilo svega par dana dešavanja na frontu, iako ta vrsta fronta, odnosno taj deo fronta nije toliko krvav kao u onoj meri u kojoj je krvav Bahmut, i možemo da pretpostavimo, mada opet kažem, nemam te informacije, da je sa njima stiglo još neko zapadno oružje. Zna se da je stigla municija, ali možemo pretpostaviti da je još neko zapadno oružje stiglo, što se vidi po kvalitetu oružja koje dolazi na ukrajinsku stranu na liniji fronta kod Kupjanska, ali i dalje Rusi imaju inicijativu u tom predelu i oni ofanzivno deluju dok su Ukrajinci i dalje u defanzivi tu. I može se reći da više gotovo da nema ni jedna tačka na frontu u ovom momentu gdje je Ukrajina ili ukrajinske snage u ofanzivi, zapravo su svuda ruske snage u ofanzivi, sa, kažem, manjim ili većim napredcima, ili poluvećim, kako god. No, bio je još jedan napad na Sevastopolj od strane Ukrajine, ali Rusi tvrde da su oni oborili dronove, da su odbili taj napad, tako da to je jedini deo fronta gde je se desila neka vrsta ofanzive od strane ukrajinske vojske. Hvala vam još jednom na pažnji, a mi ćemo svakako vidjeti u nekom narednom izveštavanju, tako da prijatno.